hari ini. Lumayan keren sekali. Gimana menurut cewek? Cantik nggak? Halo guys, hari ini gue mau syuting nih lagu Boneka Barby. Ini jadi boneka ya, gue jadi Barby. Oke? Selesai buat tik, tinggal 5 detik lagi. Jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian mau lihat video-video berikutnya, jangan lupa subscribe. Gue minta tolong sama kalian ya. Kita saling subscribe nanti. Jangan lupa official Bergek ya.